Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong kasian kebaningkong ekajalahi barok kawai, hakba Nonghikai ke Saint Edmund'S College u Dr. Sajid Naji, ula Khur Takma Ksiar, Jingïakop ra'nar balatip kum ke National Master Equip and Classic Powerlifting Championship arja arpasau, uni u Professor haka Computer Science ula Khur Takma Jingïakop jong ke Ksiar ke bah nyu pasau kilo. Ya ketiga Jingïakop la penyat de ke Powerlifting India ha Indore Madhya Pradesh, nadu ke arpuai tarik hadu arpuhandu tarik menta ubnai naitung arja arpasau. Nakaliang Kamigalia Powerlifting and Fitness Association kalap hak ya arngut kinong ra'nar kata ubor thakur Shantanu haka Master 1 kategori ubawan haka kerdan ke Bahendriu bat u Dr. Sajid Nagi haka hanyu pasau kilo Man Master 3. One loaded, clock chatted. चारों एक साथ Sajid Nagi next lifter, Vaibhav Kumar, Odisha, followed by Vinod Sata. One 4 7.5. Umakanta Bahira. Next S Kamlakar. Followed by Sujit M. चलो Good lift. Good lift. Pradeep Kumar Sharma. Onward 120. Next, Manoj Boy. Good lift.